الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هندن فوتو كدرس من دو كدفتر بيتن دو أصول الفقه للدكتور عبد الكريم الزيدان. ما زلنا هنا يوجد في أحكام التكليفية وأحكام الودية. هذا إن جنجينو كوني الحكم إنه ده حكم نسنتي ديدي كتكليفية أنا جنجينو هذا هذا هندن كجنجتين كالوضية. الوضعية كلا نياوري دي الله سبحانه وتعالى يوينديري السبب ما صرتي ما دماني. السبب في اللغة كوينتي السبب كدوني هري كهال عرب ما يتوصل به إلى مقصود ما. كلا كواتا توهيوتي نو يهون نفا يسمى سببا. كلا كدوني السبب كلا كواتا كهيوتي تيهون نفا يسمى سببا في اللغة. وفي اصطلاح أما نونك جنگو بأصول بين هند داش من كونو جنگي تبقى السبب. السبب قولوا جانجتين هندي كأصول الفقه هرأي بيني وفي اصطلاح ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي هرأي كوكو سريع ودي ماند نياور سريعا كيري بحيث يوجد هذا الحكم عنده وجوده وينعدم عند عدمه هرأي دي نياور دون نوودي رسابو ودي دي سابو هندي مانكرا كدي هندي رونكا وودو دي سابو أنغل سابو. وعلى هذا يمكن تعريف السبب في الاصطلاح هرأي هنو يريد وابي كدوني صفة في كوني سبب كجنب بأصول بأنه كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه وين كوني السبب. إن النجوم دفتر لهني وكوني السبب وإني لو كوني السبب بأنه كل أمر جعل الشارع كل أمر جعل الشارع وإني كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم على وجود الحكم كهونو إنتي أسبو كلا كتا وتساري أو دوما ساري أو نوادي هون دين سينو مودا هري نياور دين هنو ودي سي هون دين على نياور دين على إنن ولا جن هري جوجا غول جاودي دين كسبو فيها إتو زكاة سألا جاودي دين نياور دين على هري كدوني زكاة وداكما كدوني إنتي كل أمر جعل الشارع وجوده علامة ما على وجود الحكم ودي كدوني هري نياورن وعدمه وين دوكد وعدمه إن علامة على عدمه كنونو إنتي السبب عند الأصوليين هو كل أمر كلا نياوري جعل الشارع دوما سريع ودي وجوده ودي سبب نتندني علامة ما على وجود الحكم ودي نياوري وعدمه ستبي وني نون سبب على علامة نكداريكو ماند على أدمه عند الودي نياوري هراي كدو نتي السبب كأصولين وانو كالزنا إنه كالزنا زنا أنو كونو زنا أنو كانكو وني سبب في بيده ما في ورده سي أنتي ودالي زنا أنتي بيتاك لأن الزنا سبب هنو هراي كانكو وني سبب للحد كانكو وني سبب في بيده ko zina on woni sabu fi warede ngol so tay woni on tigi ko jombude si on tigi wadali ko dum woni sabu on haray nyaawore nden ala jakani kullu amrin ja'ala shari wujudahu yani wujudu zina alamatahu wa sababan ala wujudi al-hukmi wa huwa al-hadd wa adamihi yani adamu az-zina haray on kadi alamatan ala adami al-hukmi ala adami al-hukmi haray daiman ko fiyono innana as-sababu hare dedo nyaawoje hinafi ko farilla ma wajibi ma ko nande mum dido ko sabu on joggi sida joggi sabu on hare nyaaworde no dewti horema sa jogaki sabu on hare nyaaworde dewtaki horema
hare kazina li wujudi al haddi wal junun inna do kanyum kadi wal junun fetere wal junun feetugol kanyum kadi ko dum do woni sabu haray si feetudo hino mari jawdi haray ko waliyu makko on jogoto jawdi makko ni sabu ko feetudo sabu haray angal jogagol makko haqqille on ko dum do woni sabu yota wata mo jonnite jawdi makko ndi wata mo jonnite jawdi makko ndi innen kadi kasagir paykun kanyum kadi hay si tay woni o hebi mbudi buy kono haray si tay woni baabe makko inne fa masalan si payku roni jawdi goddo hande kadi waliyu makko jonnata mo jawdi ni ka won don paykun sabu fi honno sabu himo fandugol makko ngol ko dum do woni sabu jogitagol jawdi makko ndi ko dum wadi nyande o helli fo yawo o hettay jawdi makko ndi jakka en andi fandugol ngol kali ko dum do woni sabab lil hajj ko noni do wal ghasbu li wujudi radd al maqsub in kana qa'iman wa mislahu haray kadi ko dum woni haray waddagol jonnutugol ko jadi kon haray dum non kanyum kadi ko fi hon dum no waddi hore ma ko sabo an ngadetti ko ajeya haray ko dum do woni asabu innen kanyum kadi do war radd wa daman innen kanyum kadi haray yobu gongol ko bonnuda kon yobu gongol dum non kanyum kadi ko dum ineten ko sabu ko bonnuda kon ko dum addi yayu amma no aqsam as-sabab haray no sababu no senditi pecce buy السبب باعتباره فعلا للمكلف اما نو سبب اون سنداري كا فيك غول هلي فادون او ليس له فعلا له جونون دار اقسام السبب دو سبب نو سندتي ديدي اذا مري دو اقسام السبب اذا مري اقسام السبب دو ko didi komo tawata hara sabu on helli faado on no waawi hara ko kanko wadi sabu on sabu go hino ton mo tawata hara he na helli faado on wadi enen en hiya do joni sabab ko dum oyni do al qismu wa sababun laysa fi'lan lil mukallaf do ko laysa fi'lan lil mukallaf do ko innen do oyni do سبب إلا سبب هو فعل المكلف إذا مري أقسام السبب سبب أنه سندتي إدي كوكو نت أنت وتوانا كانكو اللي فادو هذا وانا كانكو ودي سبب إكو تواتا هذا كهلي فادو ودي سبب زنا أنكم ودي كهلي فادو ko helli fa don wadi zina wujju don taja jungol kombo wadi ko helli fa don wujjoy den nyaawore don kanyum helli fa don ko kanko wadi sabo da mari non nyaawore godde tawata hara helli fa don hina kanko wadi heewgol fana no waddi mo honnum ko sabu fi juulugol kono heewgol fana on wana kanko wadi helli fede ngol ko sabu fi yo hettu mbudi makko din kono wana kanko wadi duma helli fede ngol fetere den hettugol haqqille mun den ko dum do woni sabu fi hettugol buudi mun din kono wana kanko wadi fetere den jaka enen andi sabu kadi no senditi didi ko sabu mo tawata helli fa don ko kanko wadi e sabu mo tawata innen do ina kanko wadi do ko kanko wadi en hiya joni nyaawoje den didi kala ko no de sertiri jaka enen andi haray sabu on hide mari ko tawata hara wana kanko wadi hide mari kanyum kadi sabu go hara ko kanko wadi de do didi non fu mo hani wadde de do didi won ko kanko wadi wonna kanko wadi sabon mo hani wadde didi kala sifana heewi mo hani julugol lewru sumaye no ko sabu fi ya horu kono ene ko an addata lewru sumaye wona addata lewru sumaye jake ngandi argol lewru sumaye ko dum woni sababu horu gongol kono on sababu don ina an addimo laysa bi fi'li al mukallaf joni innen do haray innen sonnajo wadugol keygu makko ngu wadugol ko maygol modi makko ngu woni sabu yo habbo inne lebbinay e balde sappo kono na kanko wadi on sabu don sabu wana kanko wadi way haray dum don ko sabu mo tawata helli fa don na kanko wadi amma non ko helli fa don wadi ko wano sodugol wano yeygol wano jombugol non fu
ko innen haray hiidugol e sonnajo e baldi haray sabu mum ko ɗum ko dewgal ngal hombo no waɗi ngal dewgal ɗon ko hellifa ɗon ko sababu wa fi'lul al mukallaf haray ko mukallaf on waɗi ngal gollal ɗon سبب فعل للمكلف وفي قدرته كالسفر لإباحة الفطر وانا إنن وانا يادني أنا إنسي سوماي داريك goɗɗo sino e hoore laawol hara sariya on no newnanimo yo ñaamu kono sincugol on yawgol ɗon kombo sinci ko mukallaf on ko hellifa ɗon sinci yawgol ngol e jakken anndi ɗon haray ko sabab kono noon inɗen a sababu ko kala hunde nde tawata si nde woodi ñaawore nden haray heɓike sinde ala haray ñaawore nden ala ko ɗum noon innete ahkam alwadaiya ɗum noon innete ahkam alwadaiya وأما القسم من السبب أي ما كان فعلا للمكلف هراي دون باعتبار فعل المكلف فيكون داخلا في خطاب التكليف هراي نونكو أودو دائما سبب هو مكلف أودو ناتوري كوينتي أحكام التكليفية فيهن سبب الله سبحانه وتعالى كلا هراي مهلفا دو كو وني ودكم كو وني ودكم كو واوي ودكم إنو واوي ونو واجب إنو واوي ونو مندوب ino wawi wono makruh ino wawi wono haram ino wawi wono mubah sabu inne jombugol ngol adde wono annika adde ɗo annika jombugol si tawi woni sa jombali fiw a yawi waɗoya ko boni hara jombugol konno yawre ma ko wajibi kono no fiya jombu ko be waɗa sababuji ɗin kono ko be haɓɓa dewgal ko be waɗa piiji buy ɓay samma wajibat amma noon haray si tawi woni hara ko ɗum woni sa jombali ɗum waɗintama ko boni kono hiɗa faala ñentinde nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam hara jombugol ngol hoore ma ko ɗum ko mandum haray noon si tawi woni sa jombali kañum kadi a waɗata zina ko woni sonjete hara jombu koyneten si tawi woni sa jombi haray ko ɗum woni a jonnitata sonnajo ma on haqqiji goo fa yusamma makruhan hara jombugol ko makruh amma si tawi woni noon sa jombi a toñaymo ronkama hoɗinde piyama waɗa fo hara jombugol ma ngol ko ɗum ko haram si wona ɗum haray ko muba kala ko ñawore dogude e ɗiɗo joyi fa yusamma ahkam an taklifiya haray ko noynete ahkam a taklifi joni noon haray jaka eɗen andi haray hande kadi kala sabu mo tawata hara ko hellifaɗo on waɗi gollal ngal wona ko wiyeten konni ka sabu fiyon ɗum sabu gollal gotal ɗa wawi heɓugol ngal ñawoje ɗiɗi hara koɗe ahkamu taklifiya ko ahkamu alwadiya adde wono ɗuma jombere nden ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en ko en jombu kala ko Allah yamiri ma fa yusamma hukman taklifiyan hara woni hukum mo dewtaɗa yore mum kono est ce que dewgal ngal ko ni tu natirta e maggal la ngal mari condition ji ko be waɗa tege ko be seedeɓe ko be hiɗidiron ko be ɗum ɗo hande kadi ni kala ñawore kañum kadi joginde sababuji kañum e sartiji fa yusamma ahkaman alwadiya jaka enen andi haray ko innete annika ko sengogo sa daari a tawi ko ahkamu taklifiya sabu Allah subhanahu wa ta'ala no inni jombugol ko wajibi ma ko mandub ma ko makruh ma ko haram ma ko mubah haray sengogo kañum ko ahkamu alwadiya li annahu yahtaju ila shara'i wa ila al asbab manan sen fami jaka en andi nde ñawore ɗo hinde wawi wono taklifiya min jiha ووضعية من جهة أخرى أنا إني على سبوم بيجي قولوا ويدي هل فادو أنو وابتا ود وانو أدو قول سومي وانو أدو قول فانا ليري فانا وانو ليري ألانسارا وانو إنو فوقو إنتين إنو هنا إجون قول هل فادو وني أما نو كو يوندير وانو نكا وانو جيغو وانو كنان دي إنو بيجي دون هل فادو إنو واوي waɗude ko ɗum woni contrat ji fi yeygol fi sodugol e kañum e ko wiyeten kon annika e ko nande ɗin piiji fa yusamma ahkaman ɗo taklifiyan min jiha wa wadaiyan min jihatin ukhra aray ko ɗum woni fannika yakunu wajiba inda khawfi wuqu'i min azina ɗuma haray noon ko innen ɗo haray athani bi'tibari ma rattaba alayhi ash-shari'u min al-ahkam al-ukhra fa yu'addu min aqsami hukmu al-wadi sen daari sengogo ko tawata hara joma sariya on no waɗi sartije muɗum fa yusamma ahkaman alwadiyya fannikah yakunu wajiban inda khawfi wuqu'i zina hara jombugol ngol e ñinni jombugol ngol no natori ahkamu taklifiya walwadiyya fannikah hara jombugol ngol yakunu wajiban hino wawi wono wajibi inda khawfi wuqu'i min azina aw fi zina tuma on tigi holi tawata sa jombal to an waɗa zina an anda kadi dewgal ngal ko no yore ma anda kadi ngal woni wajibi
wal qudratu ala takalif nika e waawgol kañum kadi e ronditagol e ko dewgal wondi kon e muɗum wano dépense wano hoɗingol ɗin ɗon kadi fof wal wujubi hareno waɗɗingol ma jombere nden hukmu taklifi jombere nde sa darini ngol sengo ɗon atay ko hukmu taklifi haray ko ñawore nde tawata Allah subhanahu wa ta'ala no rewti hoore ma wa yakunu sababan haray kadi dewgal ngal no wawi wono hukmu joginde ñawore marde sabu kala ñawore noon joginde sabu fa yusamma hukman wadiyan فتترتب عليه جميع آثار الشرعية هراي نون بيجي سريان كيجي دينفو هراي دوتك إهون من وجوب المهر واتنغول ماتنغ دي والنفقة كدواني إفاوتا غونغول والتوارث كدواني رونين دير غونغول والسببية هراي نون وادغول سبو دين هراي نون حكم وضعي هراي نون حكم الوضعي والقتل العمد توغل ورا العدوان مطلوب الترك جزما tewagol wara pas ɗum ɗon haray sariya on no inni ya terto ɗum ɗon fof kala ko sariya noon inni ya terto haray ko ñawore hukman taklifiyan wa hada hukmu taklif wa sababu wujudi alqisas haray kañum kadi ko ɗum ɗon woni sabon num innen ɗo alqisas haray ko inete Allah subhanahu wa ta'ala no inni tawaru donc kaw inni ma ɗon tawaru o yamirima ya terto wa huwa at-tark kala ko Allah innuma ya terto fa huwa hukman taklifiyan jon non haray sa wari waru gongol kañum kadi ko ɗum ɗo woni sabu on nu ko ɗum ɗo woni sabu ya ware an kadi sa wari sariya on inni kala waruɗo koyo ware kutiba alaykum alqisasu fi lqatla annafsu binnafs jaka ene andi sariya inni sa wari ya ware jaka warede magol ko sabu a wari sa narini ngon sengo ɗon kañum kadi a taway ɗon ko hukmon num alwadai jaka en andi warugol ngol min jiha ko hukman taklifiyan min jihatin ukhra ko hukman wadiyan warugol ngol aray bani adama no wawi ka wata almukallaf himo wawi jaka enen andi ɗum ɗon ko sababun huwa fi'lul mukallaf ɗon himo wawi waɗo sababu wal bay'u mubahun haray kañum kadi yeeyigol ngol koko dagi wa hada hukmu taklifi kala ko inna hino dagi ɗum noon e haray natori e ahkamu taklifiya waɗa no hirnoɗen noon joni noon ko sa yeeyi haray ko ɗum ɗon woni sabu hande kadi ya heddo coggu ko yeeyiɗa ko jaka en andi yeeyugol ngol ko hukman taklifiyan kono wonugol sabu ya hemdo mbuuɗi ɗi fa wa hukman wadiyan jaka andi yeeyigol ngol kañum min taraf ko hukman wadi wa min tarafin ukhra ko hukman ko ineten a taklifi wa huwa sababun haray kadi yeeyigol ngol kadi ko sabu li thubuti lmilk fi tabintingol jeyal alba'iu li saman fi yeeyi ɗon kañum kadi yo hendo joddi ndin ko sababu on gonɗum ko yeeyigol jaka gandi haray ka yeeyigol kañum kadi no natori e hukmu taklifi min jiha no natori kadi hukmu alwadi min jihatin ukhra ɗo enen e gandi assababu kullu amrin ja'ala ash-shari'u وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه كل ولي السبب كلا نياور عند الله سبحانه وتعالى توا نو يوينديري ندي اسبب فامو غول دي نو ولا غودو موديانو سبو hande no keli buy ayay buy hino inna min on mido hebude bibbe haray be arda yarsike mabbe kono ennetella inne wondema hebugol bibbe gol ko amran taklifiyan sabu Allah subhanahu wa ta'ala no yabiri en jiido kono non bar haray etagol no be moƴƴira e be ronka moƴƴirde ɗum ɗon ko ahkamu non wadiya Allah no yowindiri fi moƴƴingol ɓiɓɓe ɓe ne'ugol ɓe fi moƴƴingol ɓiɓɓe ɓen mo yowindiri on ɗum e ne'ugol ɓe jaka ne'ugol ɓe ngol ko ɗum woni sabab fiyoɓe barkoy haray jaka en andi natugol ka jiidagol ɗum non ko hukman taklifiyan kono noon be jokka sababuji ɗi wa huwa hukman wadiya wa huwa hukmun wadi hukmun wadi adde misal gogal Allah subhanahu wa ta'ala hino inni ko julɓe ɓen fowlata wal aqibatu lil muttaqin joni noon kandere adna ga hande sen daari enen en taway julɓe ɓen no nenni e nokkeli buy yarugol a yeeso kono inneten ko inneten ka nder aduna wi ga yarugol yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ko yowindiri kon ɗum yowindirali ɗum ɗon e iman ko yowindiri ɗum ɗon kon ɗum ko gollugol
jonnon kala golludo hettay ko golli kala mo gollata hettata ko golli li anna nyaawore nde rabata bil asbab ko haray ko sababuji din a jokki jake ngandi kullu kala nyaawore nde tawata hara hinde yowondira e sabu si sabu on hebike nyaawore nde hebike si sabu on ala nyaawore nde haray ala mi ana sen fam وينقسم السبب أيضا باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين إذا مالك ينكدي تقسيم السبب جو مونتي مادو وينقسم السبب أيضا باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين هذا ينون سنداري سببه هم سندرا كدي إكو دوتو تو يوري ماكو كون بيجديدي nane ko senduno den konnu koko neddo on da mari sababu mo mukallafo on wawi wadde da mari sababu mo mukallafo on wata wadude mukallafo ko hombo wawi yeeyugol jombugol sodugol dum non mukallafo hin helli fa don hin wawi wadde dim peji don da mari non sababu go mo mukallafo wata wadde mo neddo wata wawde yunugol fana fi yajul fana yunugol gol ko sababu fi yajulu kono ina ayoninta fanaw horugol sumaye on kanyum kadi konnu ko sababu fi yahuru argol lewru sumaye kono argol lewru sumaye wana e jungo bani adama woni argol futuro ina e jungo ma inde wonde makala jake ngandi si tawi woni wawgol neddo e ronkugol wawgol neddo da mari sabu mo wawda wadude da mari sabu mo wawata wadude kono din don didi kala sidi timmi nyaawor den wodi sidi timmali hara nyaawor den ala hara nyaawor den ala e jonnon o inni do وينقسم السبب ايضا باعتبار ما يترتب عليه الى قسمين hara سبب on kanyum kadi no sendita e ko tawata kaka bange ko yowondiri e makko on pecce didi sababun li hukmin taklifi ida mari sabab إن ده سبب لحكم تكليفي إذا ما كان ينكدي سبب لحكم هو أثر لفعل هو أثر لفعل المكلف da mari sabu mutawata inna do asbab doko bi'tibari honnum doko bi'tibari ma yatarattabu alayhi pidi dewlo dirtode ida mari sababu go sa hebi motum ara nyaawore den fayu kem adden Allah subhanahu wa ta'ala no ni yang itu zakat itu gol zakat akon ko wajib sida mari jaka ngandi ko hukmu taklifi itu gol zakaton Allah subhanahu wa ta'ala no ni sa yang itu zakat jonnon hara jogagol nisabu on jogagol mudi din yonudi ittugol zakat din walo jungo ma hitande tawala nyamande dun non ko sababun fiya itu zakat jaka ene andi sababu go hino to ko li hukmi taklifi sahibi on sababu dom hara adaw tama hande kadi ya itu zakat wa kadhalika kadi hajjungu kanyum kadi ko ako sabu nyande hebuda man istata'a ilayhi sabila nyande hebuda moyo hebugol ma mudi moyen ni ko sababun li wujub yo duma on yo hajju wadum duma innen kanyum kadi waka as-safar Allah subhanahu wa ta'ala inni sido en hore alawol yon tottu horu gongol e nyalade go jaka ene andi Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko yamiri dum non fa huwa hukmun taklifi kono yaadu dum ko sabab fi duitugol julde den yaadu dum ko sabab fi nyaamugol lewru sumay jaka ngandi don ko nyaawore ndi Allah subhanahu wa ta'ala jeppini min haythu annahu hukmun taklifi kono min jihatin ukhra tarattaba alayhi ala asbab sababuji no yame makko Allah subhanahu wa ta'ala inni si don kalawol ko nyaamu kala ko Allah yamiri ma haray fa yusamma hukman taklifiyan haray Allah subhanahu wa ta'ala bewti nyaawor dewma kono non o inni non hande kadi sen dari ka nyaamugol non en tawe ko dum woni sabu ya nyaamu ko yaadu dum jaka yaadu dum ko sabab fi ya nyaamu sumay
mi ana sen fam wonde non ko sabab ko do woni sabab li hukmin taklifi wonde non de mari sababu li hukmin huwa atharu fi'l al mukallaf ko sabu kono haray ko helli faado on wadi nyaawore nde walaysat una alla dewti yore makko sodugol yeeya mi yeeyima dum do a soodi Allah subhanahu wa ta'ala ni wa halallahu al-bay'a wa harrama riba o dagini ngeygu ngum kala ko inni no dagi no naati on hukman taklifiyan kala ko inni no dagi no naati on hukmu taklifi jonnon ittugol nde do hunde hendo dande mi yeeyima dum do da fala sodude hande kadi ko yeeyugol angol woni sababu fiya hendo nde hunde an kadi jonnugol ma Allah joggu dum do ko dum do woni sabab fiyo mi hendo ko mi yeeyima ko kono yeeygol ngol kombo sinti ko enen sinti jaka ngandi don ko sababu li hukmin huwa athar don ko batte li fi'li al mukallaf inna akal bay' li milk mabi min qibal al mushtari wal waqf li izalati al milk min al waqif sitay kadi joni inna mi sodi do tere mi darna do sodu minna mi do faala dettude do sodu do yaha okkandu miskin be wonbe ben ka quartier do ko yawgol an wowla dum don ko dum do woni sababu yo nden suudu don iwu e jungo yaha e jungo julbe kipube fi dum don men mi anda se fa don ina sariya on dewti sabu simi darni do suudu madum mi awi do plantation sariya inna betu mitana duma gebal betu mi detta mi jonna tampube ben ko min e itti kaba bernde inni wonde ma mi do faala dettude do feccere innen du suudu an don dumi darni do mi do faala ndu wadde ko wiete al waqfu ko inete al waqfu ko mi dettu minna mi darni ndu suudu do fi miskin be ben fi Allah jonnon ko min sinki dum don wana Allah dewte ore donc on non ko sababu li hukmi huwa atharu fi'l al mukallaf ko kanko ko helli fa don wadi gollanga haray no wadugol makko dum don kanyum kadi wadugol makko inna mi darni dum do fi Allah fi miskina be ko dum do woni sababu ittugol hunde nden e jungo makko yaha hande kadi e jungo tampube mi mala sen fami wadugol makko dum don on wadugol makko ahkamu al waqfi huwa sababun iwgol hunde nden e jungo makko yaha tampube innen kanyum kadi haray ya dewgal gal kanyum kadi sababu li hilli bayna zawjayn haray kanyum kadi innen dewgal ngal habbugol dewgal ngal dum non kanyum kadi ko sababun ko dum do woni sabu fi dagagol hakkunde jombidirbe jombugol gol ko mandu sa dariri ngol sen godon kakkamu taklifiya kono sa dariri fi mo kala yo hido e balde ko ndu woni sababu on ko jombidirgol gol wal aqdu ko tuma dewgal ngal habba fiw ko dum do woni sabu fi yobe hidu jake ngandi are dewgal ngal e kala ko yowondire dum non wa sababun fi jombidirbe dago hakkunde mabbe wa talaqu li izalati al hill baynahuma haray gorko on wi ugol kanyum kadi mi seedi e sonnajo an on mi seedi e sennajo on ko dum do woni sababu fi yo sonnajo makko on iw hande kadi ka dagani mo don yaha e nyaawore go manda se fami kono ene garcertal don ko Allah subhanahu wa ta'ala dewti hore makko no don hina Allah subhanahu wa ta'ala dewti hore makko ko neddo wa sababul hukmu huwa atharul mukallaf don huwa athar fi'l mukallaf ko helli faado on wadi on batte don o inni wonde ma haray mi seedi e ma innugol makko mi seedi e ma ko dum woni sabu yo sonnajo hande kadi iw wongol beengu makko yahana wonta janano e makko do kaga haray no Allah subhanahu wa ta'ala no janti fa masala enen yewti haray sababuji go hino wodi ida waydi wadde sababuji go no wodi awata di wadde di awata wadde di Allah dali aqimis salati liduluki shams darna julde nen si tay woni zawalon dum ande zawalon heda way mo addude awata mo addude kono julugol fana ko dum yowondiri ko dum don jaka andi wonde ma on don ko sababun kono mukallaf wata wadude mo Allah subhanahu wa ta'ala dali faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu kala hido lewru suma yo hornu addugol ana lewru suma e ko e jungo ma woni wona e jungo ma kono a hori wosi lewru suma e ari argol lewru suma e ko do woni sababu horugol kono on sababu don ina jungo ma woni Allah dali faman ittarra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi
ñamugol jiibe on sa mapike ha ya ñamu jiibe sa mapike ha ya ñamu jiibe ñamugol jiibe on welede ma ngon ha ko ɗum ɗo woni sabu fi ya ñamu jiibe on kono welede ngon ko a welin hoore ma wona ɗum ɗon ko sabu ma wata wadde allah dali faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar si tawi woni ɗon hoore laawol haray innen ɗo aren ka nawnugol taw faman kana minkum maridan mono nawni e moɗon haray yo totto e a ñalade go nawnugol ma ngol ko ɗum ɗo woni sabu newnalngol ma ñamugol ngol kono est ce que ko an waɗi on sabu ɗon wona an sabu na an nawnini hoore ma o inni noon waman kana minkum maridan aw ala safarin maɗa e hoore laawol sincugol laawol ngol hiɗa waawi ka ngawata ɗon hiɗa waawi jaka enen andi ɗon on ko an sinki sabu sabuji ɗin ino woodi sabu mo waɗa wadde no woodi sabu ma wata wadde kono ɗin ɗon ɗiɗi kala ko ndu a ñaweten si woodi ñawore nden tabiti hoore ma siɗi ala ñawore nden ala hoore ma aynata par ce que inamin waɗata sabu on haray ɗin ɗo mi gollitirtaɗi la si sabu on timmi tu li anna allah subhanahu wa taala haray o waɗi rabtu o jogidiri ñawoje ɗen e sabuji mum ɗin si sabu on heɓike ñawore nden no woodi si sabu on ala ñawore nden ala woni noon woni hiɗa wawi addude sabu on woni a wata addude sabu mana sen faami aren ɗo e rabtul asbabi bil musabbibat hiɗen mari faala ɗe andintina ɗo famugol ɗum ɗo no moƴƴano sabu fi on ɗum simi jooɗike mi toriki allah duuɓi temedere allah okkoran gandal allah okkoran mbuuɗi miɗo waaliɗani mi janggata mi yata mi ɗaɓɓoya mi yata mi ɗaɓɓa golle kon ɗum inneten heɓugol ma gandal e jawdi koye jungo allah woni ka koye jungo allah kono noon fi no jungo makko mo waɗi sabu ko honno hendortoɗa sabu on kon ɗum a ɗaɓɓay sa ɗaɓɓali a heɓata fi on ɗum par ce que on ɗon hukmu ko wadi on ɗon hukmu ko on ɗum ko wadi kala hukmu jogiiɗo wadi ko be waɗa sabu on ma sarti on si heɓa ɗum tigi sabu hare angal famugol ɗum ɗo ko ɗum anga jogoto aqida kadi mo sella sabu allah subhanahu wa taala piiji go o inni ko min jonnete piiji go noon o inni fiya heɓu ɗum ɗo ko be waɗa ɗum ɗo sa turike duuɓi temedere ɗon anga waɗali konko inni waɗu ɗon a heɓata buy hande ya ko ɗum enata julɓe ɓe gandare no fewdori julɓe ɓen accanoma ka technologie ko ɗum enneten heɓugol technologie on e ko yowodiri e ko rienɗen ɗo fof hettagol ko honɗum yowodiri ko gollugol sa golli a hettike sa gollali a hettaki fiyon no sabu développement on allah subhanahu wa taala no yowidiri ɗum ɗo yo ɗum e sabu sa waɗi sabu on haray a heɓi e ñaworne sa waɗali sabu on a heɓali ñaworne mi ana sen faami المسببات تترتب أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب وتحققت شرعا لترتيب الأحكام عليها فمثلا أرنو القرار سيديرغول كو سبب هونو في يارونو غودو كو فيونو رونانتا بابي ما كو باسكي يدون سيديري كو فيونو بابي ما رونانتي كو باسكي يدون سيديري جونو كو ينتين كالا نون جوني kala ko innete ahkam ko inneten kon daiman ɗo koye innu rabtu al asbab bil musabbibat a kon ɗum no firi kala ka sabuji ɗi woodi hara ñawornde no woodi woni noon hellifa ɗon jaɗi woni mo jaɓali si tawi joni min ni ɗo joni ɓiɗɗo an o mi faala kañomo ronan few hara min ni min o mi faala kam ronami few mi maayi ɓiɗɗo an o ronay fi honnu sabu allah subhanahu wa taala ko yowidiri ko siɗɗan kaku fi ronidirgol hiɗon siɗɗiri ka on siɗɗira hiɗon siɗɗiri o ronete a jaɓiwo a saliwo sabu nde ñawonno ko no rabata al asbabu bil musabbibat kala ko allah subhanahu wa taala yowidiri a sabuji ɗin si bani adama hino faala yo jaɓu si o faalaka wota o jaɓu kono ñawore allah nde gonɗum nde waylotako sabu o heɓike ñawore nden ko be nde wona si sabu on ala si tawi woni kañum kadi min ni simi maayi
inne wonde masimi maayi dette jawdi ndi fo o kon kaari wata jonni bidda ngai pus on wasiye don jabetaake fiyonno sabala subhanahu wa ta'ala ko ni ronu gongol konno ko siddan kaako ko wowluda kon bugoyte o bibe ma ben ronete sabu fiyonno li annahu rabata ja'alat as-sabab al-qaraba ko siddan kaako ngum woni sabu fi ronugol siddan kaako ngu hebike ande kadi beeda be ronay so wana hara hebe jogi ko ni mane so wana hara goddo e ronay be ngara ko kanyu wari maydo on don hande kadi salire ronugol limani' haray ko sabu haray warugol makko ngol ko dum haddi hatta tamron haray non fal qarabatu sababun lil irthi haray siddan kaako yagangal ko dum woni sabu ronugol ngol wa shartuhu sarti mun don non haray no hina fi ange goddo kadum kadi don duma seddiri tum ronirtamo e sarti on ko onno ko tawata o mo faala ronude don harama mai kono sari ay ni millam faala ronugol ma hara jommu ma yal ko neten la Allah subhanahu wa ta'ala wadi ronugol ngol sababu mun on ko dum sababu mun ko siddirgol sarti mun on ko dum do inne do ko sababu ni as-sababu huwa al-qaraba sharti on non gonnu inne al-maut ko taw haramo mo ronata o mai jonno mani on gonnu ko taw kadi hara na'an warimo sabu si tawi woni hara hidon siddi on tigi mai kono ko an warimo an garonatamo kadi angaronatamo ka sharia ko dumbe nani mo mane sabu o warugol mo gol hadima yorone hida hanu no ronugol sababu on e sarti on hebike jonnon do ko immal mautu ma wana fi hukmi al maut imma harawti mai mara e nyaawi mayde makko de ko no woni nyaawgol mayde makko ko wana duubi noga hara enen nganda kaari no wuuri kaari no maayi windata lettre jonnata fus enen ganda goreɓe makko ɓe fof nawino woɓɓe maayino enen ganda hande kadi e ñaaway mo wasi tawi woni kon ɗum ko mayɗo imma on tigi maaya ma on tigi ñaawore mayɓe ɗum ɗon noon haray ko karama koɓɓe waawi andude ko honno maɓe ñaawata ɗum ɗon ko so tawi woni goddo yaltino ka leydi mum windata jonnata duubi 50 50 joyi so woni ha karam ko be nyaaway wondema be senda ko jogi ko kono non ko taw kadi hara ronaybe ben kanyum kadi hara na hay goto e mabbe wari beeda ko dum woni do wal mani ko dum woni do wa tahaqquqil hayatul waris haqiqatan ko inne wondema saburu no gongol konnu ko joga ko wonugol sibbe sarti on konnu ko ronete don ko taw maayi mo jogi nyaawore maydo ko honɗum haɗata ronowo o yorunu ko si tawi woni ko kanko wari o joni non ɗo sina kanko wari oya hande kadi hay e gooto jogaki haqqe innugol mo ronata sabu fiyonnu sabu diina kan ko waɗi ronugol ngol huwal qaraba on heɓike hande kadi hukmu on no duwa tabitude ñawor nde ada tabita e few ko ɗum woni ɗo watarattaba almusababat ala asbabihi alshar'iyya yakunu bi hukmi alshari kono noon ko hombo noon jogii droit ko hombo innata ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo na sabu ɗum ɗo ko sabu koye neten la ɗum ɗon kadi koye jungo allahu subhanahu wa taala woni si goɗɗo inni e janngugol yasin 40 e gogo sabu fi huntugol haaju koye ɗum ennetemo addu honto on sabu windi ɗon sabu on ko allahu subhanahu wa taala tum inil hukmu illa lillah ñawor ko allahu subhanahu wa taala wonani goɗɗo sinnila nduɗo talkuru ndu walla e nan ko sabu fi huntugol haaju koyne ten addan en dalil fi muɗum sabu on hay e goto jogaki haqqe waɗangol ñawore sabu si wona allahu subhanahu wa taala si goɗɗo innilan waqiyatu kañum kadi janggugol kamilum fop hunta e haaju ko honno inneten koye innu haray anga inni janggugol kamilum fof huwa sababun li qada'i lhaja ayni ko ɗum ɗo woni sabu wa sababu ko allah subhanahu wa taala yettoto hen wonde maka sunna maka alqur'ana ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo sa ala nassu selluɗo enen en yewtino
ɗuma dallinorgol ngol ko ɓe heɓa sa ala nassu enni fiya dallinor ko ɓe heɓa sartiji tati heɓa si tawi woni ko hadisa si tawi ko hadisa ko ɓe o wona on sahih hara hadis on ano seddi o wona sarih hara himo laaɓi boy o wona kadi gayr mansukh hara kañum kadi o wona mansukh hara o wona ñawor nden si tawi woni goɗɗo aadi joni innilanka alquran beere nden si tawi beere nden ko haɗa yo yare ko si tawi woni hara naka ɗuma juulugol wonɗa sabu allah subhanahu wa taala no inni wala taqrabu salata wa antum sukara ko inneten honɗum on aya ɗum gonɗum ko gonga mo ka nder alquran on no selli kono hukmu on aya ɗum gonɗum ko mansukh ko mansukh ko gonga mo ka nder alquran ko ɗum waɗi fiya dallinor sabu wowle ke tumɓena hadis on hino nokkel kaari hadis on no ka sahihayn ko inneten nam hadis on hay siku mo ka sahihayni si tawi ko o mansukh mo dallinortake jaka ni fiyo mi dallinor ko ɓe meɓa ka hadisa selluɗo laaɓuɗo poyi hara kadi wonamo mansukh jaka ko ɗum ɗo jonno oyni wala dakhla fi dhalika li rida al mukallaf si tawi to woni sartiji ɗi sariya on waɗi ɗi heɓike hande kadi hellifaɗo on landetake sino welti aw adamu rida o ma o weltaki haray hande kadi hunde nden nde waɗete sabu allah subhanahu wa taala yoɓidiri sabu on e ɗum ɗo sabu fi yaro nan ko be tawata yiɗen siɗɗiɗi sabu fi yomi jombe ko be tawata raw num hara iɗa hara miɗo wawma jombude goɗɗo si tawi woni joni ɗettinene goto mum ɗuma jombi ko ɗum enete dewgal ngal ngal senna fiyonno sabu allah subhanahu wa taala waɗali sabu hakkude mon dagingol ada dewgal ko faalaɗen hewtinde ɗo kon num kala ka goɗɗo yeetilan ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo ko numi landotomo hollan ka windi ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo sabu kala subhanahu wa taala tu waɗata sabu ɗum ɗo sabu hunde wa ko jonnuɗen kon misal mo jangi mo windi fatiha e ndiyam yari haqqille mum ɓeydoto jaka anga inni wondema windugol fatiha e ndiyam lotaon ɗum ɗon ko sabu fi ɓeydo haqqille yeetolan noon honto sabu on woni ka nder alqur'ana ma ka sunna hara dalil on no selli ken no laaɓi poyi hara wonamo firtaɗo mi anda sen faamugol o darsuɗo o wallete e yaltugol iskaliyaji boyi probléme ji boyi kala ko goɗɗo innuma ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo hande kadi ko ya landomo enen ko honto windi ɗum ɗo ko sabu ɗum ɗo sabu waɗugol hunde e sabu hunde ko allah subhanahu wa taala tun waɗata hunde nde allah subhanahu wa taala inni fiya heɓu sonnajo ɓiɗɗo sabu mum on ko hiidugol on num e sonnajo a wata joɗagol jogoɗa ɗuma jikiri won nodda allah ɗum ha heɓa bobo ko be jomba ko be hiida e sonnajo sawan kana ko yore dewgal ma yore zina fiya heɓu ɓiɗɗo joni noon ko ene ten jaka allah subhanahu wa taala waɗi heɓugol ɓiɗɗo ngol sabab ko honɗum no woni on sababu huwa ɗum ko soccodirgol e sonnaɓɓen jaka nde ñawoje boyi heedi den jogui ka sariya ko honɗum ko sabu ɗe jogui sa waɗali sabu on an a hendotako de sa waɗi sabu on a hendike de ina joɗago to innano min on haray allah subhanahu wa taala ko muyanimni o ko ɗum no koyne ten wi piiji goo no toon ɗi allah muyante hendoɗa hay siɗa waali ko noon piiji goo kadi no toon imo sifiyanima inni ɗum ɗo sa waɗi a heɓay ɗum ɗo sa waɗali ɗum ɗo a heɓata wo rabata ko ɗum ennete piiji ɗi faamugol ɗiɗi a darsuji ɗo ittay foofere on tigi sabu julɓe buyno faami wondema min komi jowɗo tumi toro allah mi ɗumanno non piiji ɗi no waɗana al asbab nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa taala o inni mo daali wallahu mutimmu nurihi walaw kariha al kafirun allah timminay l'islam hay so tawi woni hefreɓe ɓen faalaaka kono noon mo yowidiri ɗum ɗon on ɗum e wakkilagol julɓe ɓen e waɗugol maɓɓe dawa e waɗugol maɓɓe jiyaadi e waɗugol maɓɓe ɗuma si tawi no woni ko bindolngol no walori noon ɗumannote no nulaɗo waɗatano guere waɗatano gaswatu uhud waɗatano gaswatu badre waɗatano tabouk ɗin guereji ɗon fo ako fiyon ɗum ko sabu haray kañum kadi heɓugol doole kañum kadi allah subhanahu wa taala no yowidiri e sababuji sa waɗali ɗin sababuji ɗon a heɓata doole wano ko yiyete ada télévision je men ni ka men ka weeti bimbi
radio télévision di fof ko musique wona e ɗumannede hay fus ko wolete ko kelɗi ala to jon noon en fof hiɗen faala yaaro yeeso yaarine yeeso on sabu yaarugol yeeso ngol Allah subhanahu wa ta'ala no dewti Allah konini wa aiddu mastata'tum min quwa aray ko ɗum woni eɓɓane doole eɓɓane yergo wawɗo o innugol men yen eɓɓan ɗum noon ko sababuji ɗin ɗetteten Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi an daali fi haqqi nene Maryama Allah no wawno jippinande nene Maryama ka ɗuma ngata on heɓunoɓe kaɓe faalanno jibinde Allah subhanahu wa ta'ala kono o waɗi artike on o yowindiri e sabu o inni wa huzzi ilayki bil jiz'i nakhla tasaqatu alayki rutaban janiya ko fiyono Allah innanimo yeƴu ko fiyo waɗu ɗuma sabu on sabu so waɗali sabu on hunde nde heɓotaka hande julɓe buyi no jooɗi ala wadde sababuji ɗin no habbi Allah subhanahu wa ta'ala neminde o nemindire on kanko tigiri o innima fiya heɓu ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗumannotoɗa jaka enen andi bahsul ɗuma usul udditete haqqille ɗen fama dina kanno Allah subhanahu wa ta'ala yamiri noon ina jooɗagol tu ɗum noon ko tawakulu innete ede mari almutawakkilin ede mari almutawakilin ɓe no komi ko jooɗayɓe faminkino no hoolori Allah kono na hoolorgol Allah noon siɗa hoolori Allah a jokkay sababuji ɗimo yamirmaɗi Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi daali famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nusur oni famshu yaheɗa on li anna fiyo ñaamu wa kulu min rizqihi ñaamu on atke makko ñaamugol atke makko mo yowindiri on ɗum e sababu wa huwa al-mashi ko yon yawɗa oyon ñaamon noon atke o sa jooɗike haray anga waɗali sababu jaka enen andi haray koko wonɗen e janngo ɗo wallahi ayɓe men ɓen ko ɗum ɗo ɓe woni e gollitirde goɗɗo yalta e bimbi gollo e hankikide yalta bimbi gollo e hankikide julɓe ɓen e nder a tawa e nder suudu fof ko goto woni e ɗuma gollude yaaro yeeso on noon on yata sabu fiyon ɗum sabu Allah subhanahu wa ta'ala enne commerçant jo ñande o ñande so yeeyi o heɓay 1000 euros intérêt kono mo mari a dépense 1500 euros onno kono sa onno sini yara yeeso o yarata yeeso fiyon ɗum sabu Allah subhanahu wa ta'ala no waɗi asbab si tawi woni ko woni e natude kon hino fanɗi ɓuri ko woni e yaltude ko yaltude ko anga heɗotota ko abadan ko wonite piiji ɗin fof so yurnitike ka nder alqur'ana wano fewnugol ma waɗugol ma julɗo allahu subhanahu wa ta'ala on no nemima e muɗum yahdi man yasha wa yudillu man yasha kono piiji goo ñawoje go konno rabata bil asbab jungo oyni asariqatu asariq wa sariqa faqtahu aydihuma taje juuɗe maɓɓe ɗen mo wujju taƴede jungo ngo a ko fiyon no huwa sababu li sariqa ko ɓay o wujji taƴede jungo makko ngon kono andi noon no ɓay o wujji wujjugol ngol ko ɗum ɗo woni sabab fiyo juɗɗen taƴe azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma wiyata jalda ko fi honno ɓe piyana par ce que ɓe waɗi sababu on ko honno wawa zina kono joni noon si goɗɗo woni duuɓi temedere anga waɗali zina ñawore nden dewtatake hoorema sabu anga waɗali sababu ñande noon waɗɗa sababu o ñawore nden dewtate hoorema mais anasen fami bishakli am haray koyen andu assababu kullu amrin jaala shari'u wujudahu alamatan wodede sabu on ko ɗum woni mande ala wujudil hukmi wodede ñawore nden wa adamuhu angal wodede sabu on alamatan ɗum kadi ko mande ala adamihi angal wodede ñawore nden Allah subhanahu wa ta'ala daiman rabata ɗinɗo piiji joni noon a ko yindeten si sabu on timmi hande kadi enen en darata neɗɗo on no welti kamo weltaki joni noon haray ka lannitagol oɗo ga darsu ade mari ko innete asbab e al-illa
eda mari ɗo asabab nden ɗo ma ulil maana علينا أكون كرم كوبي نو سن نديري كل وني سبب e كل وني إلا kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yowindiri peji ɗi si hiɗa andi sa anda ko fiyonnu Allah subhanahu wa ta'ala yowindiri fana yonnu e zawalon alan sara onnu e mutugol nangue e ene foturon e mutugol nangue subaka on e feerugol a fajiri on haqqille no wawi joɗagol miji to ha anda ko fiyonnu e anda kala ko tawi anda haqqille wawata hewtitagol ko fiyonnu ma hiya al hikma ko noni hikma on haray ko ɗum ɗon innete sabab Allah waɗa ñawore yowindira nde ñawore ɗo e ɗum ɗo kono tawa neɗɗo on so jooɗi ko mijitike o wawata andude ko fi on ɗum ma hiya al hikma ma hiya al illa hara ɗum ɗo kono en ennete asabab kala noon ko Allah subhanahu wa ta'ala assababu gayre maqul al ma'na gayre maqul al ma'na ko ɗum woni haqqille hewtitota ko mana bi mana al hikma a fama al hikma mum ko fi on ɗum fana Allah subhanahu wa ta'ala inni siday hore lawol ya juulu ka julteno nayi fo ya juulu jelu ko fi on ya juulu ko fi on ha jodida ha jangode haqqille de wata hewtitagol ko fi on ɗum Allah waɗali tati ma waɗali wotere kala ko tawiri noon andu jaka o yowindiri ɗuytugol ngol e yaadu ndum kono woni ya ɗuytu kono sa jooɗi ka mijitiki andata ko fi on ɗum ko ɗum noon innete on ɗum asabab kala noon ko jooɗotoɗa mijitoɗa ha haqqille ɗen faama ko ɗum noon innete on ɗum illa adde misal goɗɗo feetuɗo rona jawdi mo jonnetake jawdi ndi sabu ko feeɗɗo ha mo ndikka joni si haqqille jooɗike mijitike no wawi andude ko fiyon ɗum no wawi sabu sa jonnimo ndi on leere ɗon o bonnayde ɗon ko on ɗum noon ko illa sabu haqqille no wawi andude ko fiyon zakat Allah subhanahu wa ta'ala inni sabu zakat on a gonnu ko muɗɗin joni noon ɗettugol muɗɗin jonna tan puɓɓen haqqille no wawi hewtitagol ko fiyon ɗum no wawi fiyon ɗum fi ɗuytugol tan puɓɓen sabu sen jonni zakat hande kadi tan puɓɓen ɗuytoto mi ana sen faami Allah subhanahu wa ta'ala innen kañum kadi o inni payku aliyatimajo wona yen jonnuɓe jawle maɓɓe ɗen ha ɓe helli fe wona yen jonnu jawle maɓɓe ɗen ha ɓe helli fe haqqille no wawi hewtitagol ko fiyon ɗum no wawi fiyon ɗum sabu kaɓe wonɗon paykoy ɓe wawata gérude ɓe wawata jogitagol jawle ɗen fiita jawdi ndi perdu kaɓe wonɗon paykoy jaka enen andi ko faalaɗen ɗum annade ɗo kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yowindiri ñawoje ɗiɗi inni sabu on ko ɗum ɗo andu kadi no senditije ɗum ɗiɗi si haqqille no wawi hewtitade o hikma on ko fi on ɗum haqqille ɗen inna ko ɗum ɗo andu ko ɗum ɗo innete illa si tawi woni hara haqqille wawata hewtitade ko fi on ɗum karama koɓɓe inni on ɗum ko ɗum ɗo innete asabab ko fi on ɗum waɗuɗo zina piyanaloyru temedere o piyaka temedere jowi o piyaka 90 haqqille wata hewtirade noon ko sariya on ko noon inniri onno ko ɗon ennete wa sabab mi mana sen faami kala ko haqqille wawi hewtitade karama koɓe go inna ɗum no illa kala ko ɗuma ko on tigi wawata usamma asabab joni noon hiɗen faala anditinde ɗo hunde wotere o asababu ɗo kala ko inna asababu haray qiyas ko wiyete qiyas wata dogude mum sabu a inni wonde ñawore ɗo mi tawtinayde nde ñawore ɗo sa faami ma qulil mala sa faami hikma o sa andali hikma ñawore nden a wata wande de qiyas mi wata simini ɗo joni la wadde qiyas innen
wondema yo fana hande kadi subaka no wawi wono nayi sabu fana on ko nayi sella fiyonnu sabu aslan innugol fana ko nayi mi anda ko fiyonnu ko ɗum waɗi mi wata wadde qiyas mi anda si on ko faami kono kala ko haqqille ɗe wawi hewtitagol ɗon hiɗa wawi wadde qiyas sabu ɗum sabu fiyonnu asli on hiɗa andi déjà ko fiyonnu ko fiyonnu inne ko fiyonnum aliyatimajo haɗi jonne mbuɗi mon ɗin ka wonɗon paykel ko fi taw bonno mbuɗɗin hande kadi kala bonnowo mbuɗi konnu mbuɗi makko ɗin ko yo jogite ɗon konno mi waɗi ɗon ko qiyasa sabu bindolngol ko haaliɗa wata on jonnu paykoy koy mi haqqille no wawi andude ko fiyonnu ko fiwata ɓe bonnu hande kadi mi waɗa qiyas kala ko tawata bonna e jawdi hande kadi mi duwa kamo a jonnude mi anasen faami ene ini oɗo la tajri alayhi alqiyas oɗo nu tajri alayhi alqiyas jaka andi karama koɓe goo no sennidiri ma hiya assababu wal ilm anasen faami karama koɓe goo kañum inni assababu wal illa fof ko gootum ka defte maɓɓe ɓeyna sababu illa sabab mi anasen faami kono ko ɓuri moƴƴugol ko sendidirgol wano sendidirɗen ni innen assabab ko kala ko haqqille wawata hewtitade wal illa ko kala ko haqqille andi hikma muɗum dayma noon allah subhanahu wa ta'ala haray sen naati ka bahsul qiyas sen enen hewto e bahs mawdu en inneteɗo babul qiyas haray siɓe wolude fi illa haray ko ɗo ɓe fandi ara mi sikki to mi si fekke fayde ko ɓura windede ko joni daiman tay hejjutu daiman haray koko wonɗen e janggo ɗo wona ka figuɗo tum yowodiri hino yowodiri hay ka tawhid goɗɗo sinnilan dow talkuru ɗo ko saabu ɗum ɗo aray mo duwalan hattande a dalil goɗɗo sinnilan wondema sa wengi ka suuduma ayatal kursiyu haray hunta e haaju ɗum noon kañum kadi haray o inni ɗum noon ko saabu yo addanne a dalil goɗɗo sinni sa wengi aya alqur'ana ka nder otowal ma ngal wujjetake ɗum noon kañum kadi ko ɗum koyne ten haray ɗum noon kañum kadi yo imo duwa sabu ɗum ɗon fof o waɗi rabtu o waɗi ñawore nden o kanko waɗanide sabu noon ko allah subhanahu wa taala tun waɗata ɗum ɗon haray daiman maɗum si ndiyan saaƴi kaari maayi tun ndiyan saaƴi kaari gayna surrede to hakke ko moƴƴi ndiyan saaƴi jaka andi saajugol ndiyan ɗan ayni maygol en gol ko ɗum woni sabu ndiyan an saajude fa yahtaju ila dalil sabu sa wawi ɗiɗo buy majjintama bus majjintama ko inneten daiman haray karama koɓe goo no inni no sendidiri asababu wal illa woɓɓe sendidiram sikkito ara ene faami asabab ara enen hatta ka dars men ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh